lihat lagi bro. Ayo mantan majikan. Ayo neng sayang, dibarengin sama si A-nya, ayo. Ayo atuh ka dieu aja, nu kagungan lagu. Bos bakso bakar, Manawi masih aya. Urip sun lagi ketiban lintang, gewerlak cahya sinar tirang. Dasar nasib sun lagi kabirang, didemeni ning juragan empang. Ayo, ieu nu kagungan lagu kumaha? Hadiah. Rasa seneng sun ora kejaga, duwe demenan macam sampean. Wong boral beli perhitungan kajen, upaya sewakan bandir seempang. Mana nu kagungan lagu anu mana ya? Ini kere yang lain nyeker nu penting hasilkan bu hajat. Anu kagungan lagu. Duh kakak bulan demen sampean, demen kulan sampai berdekan. Ora dekat saja sedina, ake katonen baik kaya dewata. Sawer heula, Asik. sawer heula. Kardus, 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 memang nama kardus, kardun, kardun. Bapak, yang bener kakak, ada damanan. Lamar kula, ku pendam ning sampean. Omongan karong dibilang maman, lamaran sampean pasti diterima. Bapak mangga saridona, rasa senang sun ora kejagan, duwe demenangan macam sampean bayan. Wonge borang ibu hajat sayang, anu mana heula ieu teh? Oh, di bapak naon ieu bos naon? Bos naon ieu bos naon? Terus bos, bos terus. Teu aya nu rada caang ya. Terus. Duh kakak bulan demen sampean, demen nek bulan sampai berdekat. Yen ora dekat sanca sedina, kekatonan baik kaya ning mata. Bos naon lagi bos naon? Asik. Bos Benang Jaya, alhamdulillah hatur nuhun. Pak Bos. Yen bener kakang arep demenan, lamar kula go pendam ning sampean. Omongan karong dibilang mama, lamaran sampean pasti diterima. Sawer pagi dia bos. Rasa seneng sun ora kejakan, duwe demenangan macam sampean. Wonge boral
perhitungan upaya sewakan bandem. Alhamdulillah kudu bayar, beda dae, beda dae. Terus ayo di beda terus. Duh kakak kulang demen demen kulang sampai retekan yen ora tekan sanca sidina tuh kaca aya di kamera diparesakan. Allah Allah ada mana yen bener kakang arep demenan kamar kulang gopen damaning sampean omongan karo bos baso bakar, bos baso bakar desa Weredei. Bos baso ibu hajat mana? Ibu hajat sayang, ibu hajat hantu karunya kami. Ibu hajat ya Allah kuatkan nyeker sikil meletok. Ibu hajat, ibu hajat terus, ibu hajat, ibu hajat sigana ibu hajat arek mere numping sesuai sarak acukna. Ibu hajat, ibu hajat duh kakak pulang dewen sampean demen kulang ongkoh deui omongan karo padahal mata mani sini meja jeng panganten, panganten mama, mama ya buru mama panganten ya sampai di damuhan kira naik pada duit mah yang benar kakak arep demenan kamar kulang rupin damening sampean omongan karo apa ngantin entong lami, entong lami, entong lami apa ngantin rasa seneng sun ora dijaken dakongan sing sabar panganten geger nyokot heula ya amun ngabohong teh katingali dina kamera mak tos tong odok mak tong tong sok wae merek mere mama aduh mak sok karera sok karera ya Allah padahal mata menta ya Allah mak jajak Allah mak atur nuhun ieu panganten di lapisan moal ditalangan lah panganten ku ibu hajat duh kakak kulang edem sampean panganten demene kulang sampai blok-blokan wawi omongan karo dibilang apa panganten panganten amana ya panganten anu ya oh iya aya nama PHP yen bener kakang arep demen atur nuhun panganten terus sok terus sing seueur wios nu bubuk oge atur nuhun ibu hajat atur nuhun bu hajat mak aya nuncan ya aya nuncan nu ieu acan nyawer ya acan nyawer acan
beda doi, beda urusan. Bapak naon dia? Mau nyanyi yang lecawet. Iya kemana iya istrina iya? Hah? Iya iya kumaha iya tuh iya.